Bože, slušaj, nekad davno ljudi su izbjegli znači, u Njemačku, to je tamo kod Glavina, znači Bože, svi su tamo hukuli, Luksemburg, Njemačka, nema gdje nisu. Kada je došla je Rajna, nosi sve u Boga, znači. Sad popili se naši, ali gor ima naši, ima Švaba, svi. Voda je došla do mosta, a Nedžad je, znači, i on je tu bio, znači, na mostu. Nedžad, znači, Role. Ja, role. I sad, slušaj ovo. Voda je nadošla i sad se nadrećaš i kad curica u vodi. Sa pelerinom, curica sine, švabsko dijete nekako vodi, znači, dijete se sine koprca i sa neko švabe viču šnel, da se skoči u vodu. Niko ne skoči. Isto, Nedžad, izvinica, halčin, aplauz kaj, aj majko, moja pravu kaj bi. Ovoj kaj ravnosti nismo vidjeli aplauz i dol nakon 3 km, sad slučajno za curica za njeg zakačila dol, nisu izgledali vatrogasci. Trči čovjek, to je predsjednik, curica je predsjednika Bavarije. Kaže, evo 5.000 eura odmah para, 5.000 eura para, znači odmah i dobit ćeš od grada Minhena 10.000 eura od grada i lentu nagrade orde za hrabrost. Gdje nam kaj reci materijeti džele kaj Nedžade, materijeti kaj šta još želiš, samo reci. Dobit će tvoja porodica svi papire, samo reci još šta želiš, govori. Samo kad recite kome je gurno materiju mu Pa i kome gurno uvodu